Саламатсызбы туугандар. Сиздерге менен онлайн скол YouTube каналы. Бүгүн 10 апрель 2022 жыл. Чөп саман бедилеринин баалары менен тааныштырабыз. Кеттик эле. Салам. Чөпкөр канчадан отот? 400. Салам. Чөптөр канчадан экен бек? 380. Рахмат. Салам. Чөптөр канчадан? Байке, чөптөр канчадан? 430'dan beri atam. Ага. Sen emne tez kavarsın da. Çöp kançadan sattınız belki? 4. Selamünaleyküm. Çöp türü kançadan mı? Çöp. 350. 350'den sattınız abi. Online skol. Selamünaleyküm. Çöp kançadan? 400. Saman da sizge. Kançadan? 330. Mına gay kızmatkiller biraz joldu teylep, yerettep keltirip kaçat. Çöp aldın garı, cesat atasın. Aldın garı çöptü. Kançadan? 420'dan al. 420'dan. Yaxşı. Bir yakta уже. Online skol. Ha, pробка. Kançadan kebeke? 400. 400'lük. Sağlık. Kaça satıyorsun? Doğru. Sağlık bak. Kaça satıyorsun? 380. 380. Bunu da ne yapacağım? Aa. Elimde gayrılığımız var. Hızı çuval olattı. Monça oğlu atıp durdu. TTK getirtten. Sizler köbeke. Siz köy. Kaça sattınız? 250. 250. Aldın arabaya. Kaça aldın? 400 ama. Oh, vallahi geziyor. Uş menen bizdin бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Бүгүн 10 апрель онлайн скол YouTube каналы. Биздин каналга катталып, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламат калыңыздар.